ili popularni Ćiro, koji je sve do 1975. godine saobraćao uskotračnom prugom na dionici od Lašve do Jajca, vratio se u Travnik. Ovaj značajan i rijedak spomenik tehnike pred zgradom Zavičajnog muzeja biće tretiran kao muzejski eksponat na otvorenom. Ovaj zvuk parne zupčaste lokomotive je jedne od 38 napravljenih u tvornici u Beču od 1893. godine najavljivao je prolazak voza uskotračnom prugom kroz Travnik, tada značajnim privrednim i kulturnim središtem. Iako su zanimanja ložača i majstora na održavanju bila izuzetno tražena, ipak mjesto mašinovođe u popularnom Ćiri bio je san mnogim generacijama. Dočekujući muzejskog Ćiru, slušamo priču o jednoj kratkotrajnoj karijeri. Sjeo u tu mašinu i pravac prema Lašvi. Usput su izlazili sa stanica sa crvenim kapama otpravnici, zaustavljali, međutim ja nisam stao do Kremenika, ugasio i pobjegao. Kad sam došao sutra dan u školu, došla je tapija da se izbacivam iz škole. Iako od 1975. godine nema prometa uskotračnom prugom, a nema ni Ćire, inače rijetkog primjerka spomenika tehnike s kraja 19. stoljeća koji je nešto više od 8 desetljeća bio neodvojivi dio života Lašvanske doline, Zavičajni muzej pokrenuo je projekt njegove revitalizacije i otimanja zaboravu. Posebno zbog činjenice da je ovo jedinstven primjerak u svijetu. Ćiro sa prenosom zupčanim koji je savladavao onu relaciju brdsku između Travnika i Donjeg Vakufa preko Komara. Jedan jedini se sačuvao, znači postoje još 3 slična, odnosno te starosti proizvedena u radionici u Beču. Ovo je, kažu, samo prva faza projekta, a Ćiri se uskoro trebaju priključiti vagoni koji će biti muzejski eksponat na otvorenom. Iako više nema ni uskotračne pruge izuzev ove muzejske, Ćiro će i dalje podsjećati na vrijeme kada se on uspinjao preko Komara do Bugojna i Jajca.